Kum kadak man persya ek jingbu khardop krong khajna ka karbi anglong autonomous council hashnong khanduli haka arpuai terek uyayong kinong lam shnong ka khanduli west jantils district kilapan bana pa banadu ka arpu artere uyayong nadu sawji minstep kinzdang ban khang ye kibriu khasi penar ban hiar shakarbi lingba ka shnong khanduli bat ikijat ban riu karbi ru umsha shu bakin wanchen neglaya lingba ka shnong khanduli kani kapakhang kan ne tat hadu bakakarbi anglong autonomous council kan pinken ria ia ka kherdop krong khajna balabu hapo kashnong khanduli to kani to ka jingtumna pai ba ni wa nadu step soji step wa i na yang ka chong khanduli sa di ya ki bru gyong i wo hiar chapok karbi anglong le sa di ku sa ka area gyong i nado step soji sedang khang ni khang kani to ka jingtum pai ba ai ya ki bru gyong i ni kam tam kasi penagi tip jadi jingjia ko sapsi wa ga karbi anglong autonomous council bo ko ya gani ga khrodok ko khod kita ka entry tax gate bo ko hapo ka chnong khandli ilyang ga chnong khandli man kan wa mu weng gani ga karbi anglong autonomous council ya gani entry tax gate bo ko hapo area yang khandli ilyang khandli bum sa di kasi penar olai gi cepok karbi anglong kibru karbi anglong lai sa di kui cepok kami kalian kan wa ke karbi anglong wen ni menda wen ko yo khat di luar kali to ka jing pemna pai ba na yang ke dorbar som khandi ni bersih